Allô Gérard. Wale tuma pesa le kule. Ah ça merci. OK, ça mita signaler babo vile. Papa. Oui mon fils. Unajua kama ni jua nini ungali naishi kwa hivi. Jua mimi naishi kudunia kwa sasa hivi. Yesi jui sinafanyikana je? Nikwambie ungekuwa hauyauza gari wewe mwaka yenye tuko hapo kumba ungali naishi kwa hivi. Hakuna. Kwa nini hivi mtoto wangu anafanyikana je? Kwa nini inafanyikana je mtoto wangu? Mimi hapa ningekuwa kama mtu mwenyewe nilikuwaka zamani. Mesema mama anakupenda sana kukushinda sisi mtoto. Ile mali yenye kwa alingia unatusahau sie watoto wako. Utakuya siku moja kiali. Mungu. Tu wazala batoto meona kitu baba fazia si baba wazitu mubaya. Mimi una tunana kuisha bambini. Na haingekuwa ile nyumba yenye kule yenye uliuza hapa sasa haungeuza. Mama kumbe tushakupatia suluhisho. Sina mingi ya kukwambia ila ile ni